Guhera 2015 kugeza ubu 2026 mu Rwanda by'umwihariko isi itumanaho yahinduye byinshi. Icyari twita cyahindutse X, ifaranga ry'ikoranabuhanga rizwi nka cryptocurrency ryatejwe imbere ndetse hanakorwa wallet nka Binance hamwe n'izindi. Reka tuvuye kuri YouTube. Uretse ko ari platform ihambaye cyane ku isi hose ndetse inafite nk'iya kabiri nyuma ya Google mu bijyanye na search engine, inazwiho ko ari benshi yahinduriye ubuzima ndetse bamwe muri bo banahinduka miliyoneri ibihe byose. Muri abo twavugamo MrBeast ufatwa nk'umugabo wa mbere ku isi uhembwa gatubutse na YouTube, Aisha Speed ukubutse inaha ejo bundi ndetse n'abandi. Gusa no mu Rwanda hari benshi bazwi neza YouTube yavanye ku rundi rw'ubuzima ikabashyira ku rundi. Nk'urugero twavugamo Burikana na Burenguni, aba ni abakomediye ndetse n'aba influencer. Nyakisoni nawe ni umukomediye uzi cyane hano mu Rwanda ndetse muri East Africa, Yago Pondate wabaye umunyamakuru ndetse n'umuhanzi hamwe n'abandi. Muri rusange YouTube ni business yambaye cyane mu gihe cyose yahawe umwanya kandi ikarakorana ubwenge. Ese wabagize wibaza uti aba content creators bo mu Rwanda binjiza amafaranga angana gute kuri YouTube cyangwa se bahembwa bate? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe umwe mu ba YouTuber bacyangwa se mu content creator hano mu Rwanda uhambaye cyane mu gisate cy'imyidagaduro uzwi nka Murindahabi Irene. Turebera hamwe amafaranga yinjiza ku rwego rwa YouTube ndetse aturutse muri platform ziyo, cyane ko afite channel zisaga 3 kuri YouTube. Hari MI Music, MI Chopper ndetse na MI Empire anyuzaho ibiganiro. Turebera hamwe amafaranga yinjiza ku cyumweru, ku kwezi ndetse no ku mwaka. Ndakwiza ko subscribe muturayikanda. Njya mugiye kwera muri iki kiganiro. It is your boy Don. You need on 250. Go high cars. Yes, mbere ko twinjira muri social platform analytics ziwe, reka tubone tugira amakuru yibanze tumumenye kugira ngo tugende twese tubyumva kandi tubisobanukirwe mu buryo bungana. Murindahabi Irene mu kiganiro yakoranye n'umunyamakuru ukorera kuri YouTube uzwi nka Tayikuni Ndahiro, mu kiganiro cye yise One on One, yasobanuye ko amaze imyaka isaga 4 akora nk'umukorerabushake cyangwa se akora adahembwe kuri RBA. Kugeza ubwo umwe mu banyamakuru kazi bakomeye hano mu Rwanda, Anita Pendo, amurangiye kandi akanamufasha uburyo yabyazamo izina ramaze kubaka amafaranga. Nawe ntiyazuyaje kuko nyuma yaje kuba yakora ku nyamakuru bitandukanye, radio ndetse na televiziyo zitandukanye hano mu Rwanda, aho twavugamo nka Isango Star, Magic FM ndetse na Isibo TV mu biganiro bitandukanye nka The Choice Live hamwe n'icyitwa Sunday Night. Aha kandi yakorera nk'umunyamakuru ariko akora itangazamakuru rishingiye ku busesenguzi ndetse n'ibiganiro hamwe n'abastari bagiye batandukanye. Ibi byose kandi yaje kubyimurira kuri platform ye ya MIE cyangwa se M Irene Empire, nyuma aza kubikora kuri YouTube. Yanaje kandi gushinga inzu cyangwa se label yita ku bahanzi kandi abakurikirana mu buryo bugiye butandukanye izwi nka MI Music cyangwa se Murindahabi Irene Music. Iyi label kandi yagiye ifasha abahanzi batandukanye nk'uwitwa Niyo Bosco wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye kandi zakunzwe n'abatari bake no mu Rwanda, nk'iyo yise Seka, Ubigenzi hamwe n'izindi. Nyuma kandi yarongeye afasha itsinda ry'abakobwa bakora indirimbo zo kunywa no guhimbaza Imana bazwi nka Vesna Dorcas, bamwe mu bakobwa bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange, kubera ko kuri ubu zimwe mu ndirimbo zabo ziri mu rurimi rw'igiswahili mu ndimi zumva cyane no muri Afurika, kuko tugendeye kuri raporo UNESCO itanga bavuga ko igiswahili kivugwa n'abasaga miliyoni 500 no muri Afurika yose muri rusange. Irene kandi n'ubugiraneza bwiwe yaje kuba yafasha umwana muto warakuye ku muhanda wamenyekanye nk'Imana y'imihanda cyangwa se kuri ubu usigaye witwa Kenika nk'izina akoresha ry'ubuhanzi. Uyu bamukuye ku muhanda bisanzwe amushyira muri studio recording indirimbo yanakunzwe cyane yise Imana y'imihanda, arongera nyuma ko yitwa Humura ndetse n'izindi zitandukanye ubona yamuhinduriye ubuzima. Mbere yuko twinjira mu gice cy'aka kiganiro tugiye kurebera hamwe ukuntu social platforms ziwe zinjiza. Ahangaha muraza kwitonda cyane kubera ko afite YouTube channel zikomeye cyane. Hari yitwa MIE Music, turaza kurebaho turebeye ku yitwa MI Chopper ndetse na MI Empire inyuzwaho ibiganiro. Ni platforms zikomeye cyane kandi zinjiza amafaranga adasanzwe, nimva kadasanzwe uraza kubyumva neza. Gusa mbere ko tuzijya muri katubanze turebe ukuntu amadolari avunja hano mu mafaranga y'u Rwanda, nimba idolari imwegeze ku mafaranga yanaya mu Rwanda kugira ngo tubashe kumenya neza uko ayo mafaranga tuza kuba tureba kuri platform analytics ziwe aza kubavunja, binatwereka kubyumva neza cyane. Yes, mbere ko twinjira muri YouTube analytics za MIE katoze turebe kono idolari rimwe riravunja. Kuri ubu rero amakuru ari kuvuga ko idolari rimwe riko kuvunja mu manyarwanda 1458.45, bivuze ko ubaye ufite amadolari 100 bakuvunja mu manyarwanda hafi 126,400. Yes, nagutindura ngira ngo kuri screen zanyu muri kubona ko twamaze kwinjira muri analytics za MI Empire cyangwa se Murindahabi Irene Empire. Ni channel inyuzweho ibiganiro mu buzima bwa buri munsi kandi iri mu zikomeye hano mu Rwanda. Ni channel yafunguwe bwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2018. Bivuze ko kuri ubu ngubu imaze imyaka isaga 8 ikora kandi neza. Ni channel imaze kuba yaka-uploadinga video zisaga 1700 hafi 2000, byerekana ko Irene ni umukozi cyane kuko buri munsi ashyiraho ibiganiro. Ikaba kandi imaze kuba yagira
views zose hamwe igiteranyo cya video ziriho kuri ubu ngubu zingana miliyoni 170. Ikaba ifite abantu bamaze gukora subscription cyangwa se bamaze kuba bakiyandikisha subscribe bangana n'ibihumbi 947. Urumva ko ni imibare mikeya ibura ngo abe yakinjira muri channel zifite aba subscribers miliyoni hano mu Rwanda. Ikindi kandi tumanutse hasi ngo tubashe kuba twareba analytics z'YouTube channel ukuntu yinjiza, dusanga ifite grade ya C, nyine ni rank yayo cyangwa se grade yego. Ikaba kandi yarabaruye nka people, ni channel kiriho rubanda, ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakinjiza aba subscribers ibihumbi 12 mu gihe kingana n'iminsi 30. Ntabwo ari ibintu byoroshye no mu Rwanda, ntibinabaho ahubwo kuba umuntu yakira aba subscribers 12 mu Rwanda. Ubundi byakozwe n'abantu bakeya, ngira ngo ni nka Channel Rock Entertainment nayo iri mu zikomeye no mu Rwanda, ndetse n'abandi banyamakuru bafite izina rikomeye no mu Rwanda. Akaba kandi mu minsi 30 yaragize views zose hamwe miliyoni 3,100,000, bigaragaza ko nawe ku kwezi ashobora kuba afata agatubutse. Nta gutindamo rero ngo tube twajya muri byinshi, reka tumanuke hasi kugira ngo tubashe kwerekana ukuntu YouTube channel yinjiza. Ni daily channel metric y'iminsi 14, aho berekana mu minsi 14 ukuntu yagiye performing. Ngira ngo muri video ziwe muri kubona ko hari video zigiye zifite zinjiza amadolari 18 kuzamura kugeza kuri 226, izindi zifite indi ifite 33 azamuka kugeza kuri 538. Bivuze ko ni kwinjiza kwawe bituruka muri views wagize. Nimba waproduce video no munsi karebwa cyane ishobora kwinjiza, cyangwa se ntininje bitewe naki na publicity wanyije muri video zawe. Hari nka video hano ufite amadolari 458 nyine araperforminga neza cyane. Gusa nago tubitindamo cyane, turamanuka turebe none ukuntu yinjiza ku munsi, ku cyumweru ndetse no ku kwezi, kuko tubashe kumenya ukuntu aperforminga. Ku munsi bavuga ko yinjiza aba subscribers 400 na views cyangwa se na views 100,319, akaba ashobora gukorera amadolari angana na 26 azamuka akagera kuri 119. Ku cyumweru yinjiza amadolari angana na 166, ashobora kuzamuka akagera ku madolari 2,700. Ubwo tuyashyize mu manyarwanda ni hafi nka miliyoni 3,400,000. Hanyuma ku kwezi yinjiza views zose hamwe miliyoni 3,105,558. Nizo yinjije kuno kwezi. Akaba kandi afite yarinjije amadolari angana na 776, ashobora kuba yazamuka akagera ku 12. Bivuze ko tuyashyize mu manyarwanda usanga ni nk'ibihumbi 900, ariko bishobora kuzamuka bikagera kuri miliyoni 13. Yes, twinjiye muri YouTube channel ya MI Music inyuzwaho ibihangano by'abahanzi afasha. Dusanga YouTube channel yafunguye bwa mbere ku tariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2011. Bivuze ko imaze imyaka isaga 15 ikora, cyangwa se hari ukuntu ufungura YouTube channel ariko ikabera aho ngaho ibitse. Ino YouTube channel mbere ko yashyirwaho izi music z'abahanzi akora afasha, yari yarafunguye iri aho ngaho ibitse. Ni YouTube channel kandi imaze gushyirwaho video zisaga 14, imaze kuba yarebwa n'abantu basaga miliyoni 113, ibura aba subscribers bake cyane ngo miliyoni. Inaruti ya mbere twamaze anyuzaho ibiganiro bya buri munsi, kubera ko ifite aba subscribers 998, arabura byibuze aba subscribers 12 akuzuza miliyoni. Ni YouTube channel kandi iri mu zinjiza neza cyane mu Rwanda, kubera ko ifite grade ya B negative, ikaba yarahawe rank ya music hasi. Kandi turebye ukuntu yinjiza dusanga ni YouTube channel yinjiza amafaranga menshi cyane pe, kuko iruta ni ya mbere yinginyuzwe ibiganiro. Dusanga mu minsi 30 yinjije aba subscribers 20, ya mbere yinjiza 12. Numva ko iyi ngiyi yirusha, yagize views miliyoni 5,500,000, ikaba kandi yinjiza amafaranga benshi cyane uburyo bushoboka bwose. Katunuke yaswe mubashe kuba mwabisobanukirwa. Ni YouTube channel kandi iri mu zinjiza amafaranga menshi hano mu Rwanda, kubera ko dusanga mu minsi 30 cyangwa se mu kwezi yinjiza amadolari 1,400. Iyo yabaye makeya ashobora kuba yazamuka akikoza mu 20 y'amadolari. Bivuze ko dukina mu Nyarwanda, iyo yinjiza amafaranga make yinjiza miliyoni 1,300 y'amanyarwanda, yaba yazamutse akinjiza miliyoni 22,300 yashyize mu Manyarwanda. Mu gihe kingana n'umwaka aho biteye ubwoba, nanjye kuyabara byananiye, kuko dusanga ni YouTube channel yinjiza amafaranga angana n'ibihumbi miliyoni 10 z'amanyarwanda, cyangwa se dushyize mu madolari ni 17, bishobora kuba byazamuka bikageza ku 277. Dushyize mu Manyarwanda dusanga mu gihe byagenze nabi cyangwa se batinze amafaranga ahagije, binjiza amadolari amanyarwanda angana na 18. Twashyira mu Manyarwanda byagenze neza ni miliyoni hafi 300 z'amanyarwanda. Bivuze ko nabasobanuriye bwa mbere navuga ko YouTube channel ari business ikomeye cyane mu gihe yakozwe neza kandi hakaba ikintu cyitwa consistency.
Tudatinze reka turebe kuri YouTube channel ya Murindahabi Irene yitwa MI Chopper. Ni channel yafunguriye kuba yashyirwaho video ari kumwe n'abastari bakora content zisanzwe abazanye tubazo bagasubizanya. Ni channel yafunguwe tariki 22 z'ukwezi kwa mbere 2024 bivuze ko kuri ubu imaze imyaka 2 ikora, ikaba imaze gushyirwaho video zisaga 54, ikaba kandi imaze kuba yaribwa n'abantu inshuro zisaga miliyoni 3.1. Bivuze ko ntago ayikoraho cyane, ayikoraho mu bintu bisanzwe n'abastari bagiye bahura mu byo busanzwe. Ndetse kandi ifite subscribers 32, bivuze ko n'imina zamuka neza kuko mu myaka 2 kuri ifite subscribers bangana bari cyane ibintu byoroshye. Ni channel ifite grade ya C, ikaba imaze kuba analytics zayo zivuga ko yinjiza aba subscribers 530, ikaba yakinjiza views zose hamwe 372 bishobora kuzamuka ariko bitewe n'ukuntu yakoze ko nemba kuri ubu ngubu analytics zimeze gutya bishobora kuba byahinduka. Ndetse kandi yinjiza amadolari ashobora kuba yava ku madolari 93 mu kwezi akazamuka akagera ku 1500. Ubwo ni 100 birengaho byagenze nabi yabaye yinjije neza akaba yakinjiza miliyoni 1,500 y'amanyarwanda. Ku mwaka rero yinjiza amadolari 558 ashobora kuzamuka akagera ku 12 hafi miliyoni 13 z'amanyarwanda. Bivuze ko Murindahabi Irene yafashe business ya YouTube ayishoramo imbaraga, umutima ndetse n'umwanya byose, kuko YouTube channel imwinjiza amafaranga hambaye, haba MI Empire, haba MI Music yafashiza haba hanzi, haba n'ingi MI Chopper yanyezaho content yaganira n'abastari bagiye batandukanye. Ni channel zikomeye kandi zinjira amafaranga menshi. Ubwo tuvuze ko byibuze dushyize ku mpuzandengo y'ukwezi tukajya guha umushahara Murindahabi Irene, dushobora kuba twavuga ko yinjiza byibuze havuye imisoro YouTube channel yavanye haya, YouTube yavanye hayayo, ashobora kuba yakinjiza amafaranga agize mu bihumbi cyangwa se muri miliyoni nka 16 z'amanyarwanda mu gihe byagenze neza. So njye mwabanye mu kiganiro rero tisi ya Boy Don Indon 250 ndakubitsa subscribe muri mutarayikanda kugira ngo udacikwe n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tubateguye ubuzima bwa buri munsi. Ati next time, peace.